Negua udaberriari leku uzten hasi berri da kanpo Hebridetan, Eskoziako mendebaldeko itsasertzetik hurbil. Paisaia bitxiak, uharte hauek geroko irabete beroagoetan turisten etorrera jarraia jasoko dutenaren oroigarri dira. Baina oraintxe bertan, irlatar talde bat Irlandako ipar-mendebaldeko itsasondora bidaian joateko da. Lehengo garaietan, bidaia itsaso zatekeen, uharte zuharten gaeliko hiztun komunitateen etenbako kate zuzen batetik txingo ibiliz. Orain ordea, Benbekulako aireportuak bidaiatzeko era hobea eskaintzen du, eta antzeko neurriko Donegaleko aireportuak taldea heltzen ikusiko du ordu batzuk geroago egun berean. Taldearen baitan Archie Campbell eta Neil Campbell daude, biak Benbekulan hasitako gaeliko hiztun trebeak. Biak ere uharteetako ahotsak talde proiektuan oso sartuta ibili dira. Proiektu horrek bertakoen bideo eta ahots grabaketak egiten aritu da, eta sarean eskura jartzen denbora batetik ona. Xedea hizkuntza ikaslei laguntzea da, era batera Hebrietako bizitzaren irudia eratzen duen artxibo bat eraikitzen dela, biztanleriaren ekintzen eta hitzen bidez. Proiektuak arreta deitu du, eta esker ona jaso, bai ingeles bai gaeliko irakaskuntza zirkuluetan. Eta orain, Ulsterreko Unibertsitateko Irlandera eskolak talde horrentzat talde proiektu batera bisita antolatu du Donegal gaeltaten. Bisitaren helburua proiektua bertako komunitateari aurkeztea da, Irlanderaren garapena babesteko lan egiteko modu bera erabilgarria den ikusteko. Topaketarako tokia Ashland Run of Farsta da, inguruan ekarpen berria den baliabide zentroa. Irlanderaren aste nazionalean aktibitate handiko lekua izan da, zahar gazteak hainbat ekintza eta lehiaketetarako elkartuz, abestiak, poesia, artea eta ipuin kontaketa barne. Jardunaldiaren lehenengo eguna eztabaidan eman zen gehien bat, baina bigarrena esperientzia batzuk izatera bideratu zen. Lehenbizi, Ulsterreko Unibertsitateko Keenan O'Donnellek pitana elkarrizketatu zuen gazte elkarteari buruz, eta taldeko gazte baten saioa entzun zuen. Nes bhrí anna go dtíobh go an farst an deir seaat an seo. Well, tu mit le chélann seo a hantar an óna de híine agus ní muid cursaí sport agus salín agus mar a tíirtha bíon gal ar heiris éagsa le láfa thug muid cuairtear a súin arí má farste agus bhí muid míon éite dúin si de creigin ar an ire agus ar 9 na héit a héit bhfuil. Bhuaid tú héan dúis an sa chumartas? Is jazz agus is íhín. Máidín hiúin haurí, dá hí ar an aird, os cin, canal gidóir, am bradan go solar, la feice at san isce, agus an láfian, agus an chéling, go síos tíb gidóir. Gur a céad má heagah trúr a slortlan aniu fadú de chumanóige ran a farste. Horren ostean, Neil Comerrek zentroko arduradunari It McRory galdera batzuk egin zizkion inguruko argilan ikusgarriaren gainean. Could you mar tóga an bailach tas agat an bailach tógal hartar rin na móna sin cin tóir tóga é sin? Wel, sna dahéidí tá maid tá granta ar chin na chláhálan sin an déite, but tá maid dahéid a sé. Ó hála gur hart ar an chláda tá se, bhí ar an dainniu a dhéanú ar an seanbhealach anas na ditite seaasal an mara agus nach mún náige da hír a gíthe hiú an talú. Bhárta sin bus an balla chléiche a thógal hartar a chorú in é sin. Agus bhra síos sin níos mólianas go bheice muid fineise Kadanik na klohoxas. Iden etxera eta itxasartzerako txango batek jarraitu zion horri. Ulsterreko taldea dokumental lan zailago batekin ere ausartzeko. Bat ere arrasa ez eguna izetsu batean. Dus maar hebben kruieren de wian, bare jaren raak sis, is just a clay, machine. We kunnen halen zo, kunnen zijn. Czy nie wystarczy? What I can show
Sioed na sianchlotha a hanig ymwachas yn sianwalag tŷ a fi ar y leher yn sio. Yn yna iad o wysad sfahania clotha dwchrai. Rwy mae hyn iad o hewar. Mae'r eich yn sif clotha y teantw a fi lew iarra, lew iaranta. Agus mae'r eich yn sif eich ta ei agus tíf choréig agus bhain mar is just tú le éit na tíineh seo ógar. Agus ó bhhaas an seo ríist femuid an éit ar buúsait as an orlais an cráéan leis na chlátha a sáiltiú sa heile. Mae'r eich yn bod niwys just codja gwysyn la balach môr i nhw. Like yn y shot o shot. Oh, yeah. The shot like lew ianta. Ai, ti tŵr doi o ti, yeah. Sian agus sian wysad i fi sy'n fala shot na sy'n iamnach. Idek niali errekaren gaineko zubia ere erakusten dio, era berean burdinaga sebakitako harrisegin. Eta kidinek harrien markei argazkia ataratzen die. Bien bitartean Nilek eta Artxik ikusi eta entzundakoaren gaineko gogo batzuk esaten dizkiote elkarri. Wel, siosin yna, ran y ffiarst y dish. Sblaid fi gael yn ôl. Sy'n y fan sblaid, gwtio. Nôl y geir, yn y lael ac yn eich ac yn y gol hastach. Ie. A dde fi gyma un ti'n o'ch. A, fa mysio ddiaf geir sy'n y sio hir tyrys ddiaf o fi nid so fa. Fa da marc yn tîn am smynjyn agos. Ach, mi gyma torach o gyda. Fasyn i bdyn gyma colwch eisiau sgyd ac yn hyn. Am smynjyn, a cynnioch ych. Na hynny'n yn go gymwr. Ha mi edrych fi geistach gri barstach geistach sy'n naid yn geistach i dyn i corau agos ffimtag dydych fi gyma geir y geistach. Mas tocwa. A ma cwtioch dy fydd yn hwyrdd y drin. Ni geir ag yn y hel cwtioch. A mae'n ymach gyfer ac yma larger yn y hel. Wel, am y dochus. Cynsyn mae'r ha. Mae'r ha sy'n y cyfod. A ysag niwn i bec y dol stau yn y nwrth gach blion. Sa'n lysym tich o trich sy'n y tachar sy'n sio. Ysag fa siach gan y gael ag yn hyn. Yn hew. Agos ar ym y cynnych fe sy'n y tachar sy'ch o hwyl y blion. Ysag y salio fa dors ceistir am hat ulig choffilantas hat corstal yn ar stúla. Stoch gyda fein barach chorum sy'n ei anw hain lysym. Gero, harinegi, itxasalderantz eta Donegal aireportuko esoiko etxekotasunerantz egiteko garaia da. Hegazkina aideratuz doala, behean agertutako paisaia Ebriden oroigarri handia da. Beko jendeak antzeko soinu eta doinuz hitz egiten duela jakiteak hitzak beti berdinak ez izan arren, komunitate hauen arteko harremana estutzearen garrantzia azpimarratzen du. Eta hegazkina benbekulara heltzen ari dela, gogoa dagoeneko badoa erakutsitako abegikortasun atsegina ahalik eta onduen zelan itzuli hausnartzera. Berezko eraga heldar batean, uhartean Irlandatiko ordezko egonaldia jasotzerako. Sian